Roba je sve skuplja, a para za normalan život sve je manje. Najnoviji statistički podaci kažu da je u maju inflacija bila 1, a rast cena za prvih 5 meseci ove godine dostigao je 5,2%. Poskupljenja i naduvane cene realna su pretnja standardu i makroekonomskoj stabilnosti. Zato pitanje da li je projekcija države o godišnjoj inflaciji od 6 plus minus 2% realna ili je već sada ugrožena, nije suvišno. Inflacija se malo ubrzava, tačno je, u ovom, od početka godine do sada i sad ova objavljena najnovija je 1% mesečno, što je skoro 12% godišnje, tako da ima pritisak da se inflacija poveća, međutim najveći deo toga su te takozvane kontrolisane cene, znači cene struje, cene benzina. Kurs je jedan od najznačajnijih faktora koji podstiče inflaciju. Zarade su objektivno dodatno niže zbog smanjene vrednosti dinara. Samo u maju dinar je oslabio prema evru za 3,4, a prema dolaru za 10%. Koji kurs, koja vrednost evra ugrožava i ruši projektovanu inflaciju? Narodna banka Srbije ima svoje pretpostavke i analize. Koliko bi agregatna tražnja se zadržala u onome kako je očekivano od strane Narodne banke, to znači da bruto domaći proizvod recimo raste po stopi od 1,5%, da imamo relativno mali deficit u tekućim transakcijama prema inostranstvu od nekih 8,5% bruto domaćeg proizvoda, tad nama pije vodu faktički kurs koji ne bi bio veći od recimo 110 dinara za 1 evro. Ipak, koji nivo kursa bi mogao da ugrozi inflaciju zavisi od mnogih drugih faktora, kažu u Narodnoj banci Srbije uz tvrdnju da dinar neće toliko oslabiti. Fiksni kurs, smatruju ekonomisti, nije rešenje, ali nagle promene vrednosti stvaraju teškoće. Privrednicima je sadašnja vrednost dinara veliki problem, a o evru vrednom 110 dinara ne žele ni da misle. Mi smo u ovoj godini 100 dinara planirali, u prošloj godini smo radili te planove. Mislim da ukoliko bi došlo opet do ovako drastičnog skoka, normalno mi ne bismo više izdržali sa našim cenama. Pa i svega bi se nam u našim inputima pokazala velika razlika između onoga što je sada i onoga što bi tada bilo. Viceguverner Narodne banke Srbije ovih dana kaže da inflacija na kraju godine neće preći 5%. Dobra vest je što industrijska proizvodnja i izvoz beleže rast, bez obzira što su polazne osnovice za merenje prošlogodišnje i krizno niske. Ako još jesen donese rodnu godinu poljoprivredi, pa ako se ispoštuju dogovori sa MMF-om, moglo bi se desiti, smatruju ekonomisti, da prava tržišna inflacija ne probije planirane okvire.